Okay, Assalamualaikum semua. Dalam video ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak jual USDT kita daripada Binance masuk ke Harta and then masuk ke akaun bank kita. Okay, actually bagi pengguna Binance, okay, memang ada cara untuk kita nak jual USDT dekat P2P. Okay, cuma kalau tanya saya, okay, bagi pengguna baru yang ada Harta, okay, sebab benda ni dia withdrawal instant, okay, anda boleh guna cara ni. Okay, so first step sekali, okay, pastikan anda ada USDT dekat dalam Binance. Okay, anda tekan dekat asset, okay, and then pastikan USDT anda ada dekat bahagian spot. Okay, bukan funding. Kalau USDT ada dekat funding, apa benda anda perlu buat? Okay, anda tekan transfer, okay, funding to spot. Okay, coin kita pilih USDT. Okay, lepas tu tekan max. Cuma USDT saya tak ada dekat funding lah, semua ada dekat spot. Okay, ini in case kalau USDT ada dekat funding. Okay, jadi ada dekat spot sekarang. Okay, jadi bila USDT ada dekat spot, apa benda yang kita perlu buat? Okay, kita perlu beli coin Uniswap macam sebelum ni kita buat. Okay, jadi kalau kita nak deposit, kita beli Uniswap, betul. Kalau kita nak withdraw pun, kita pun kena beli Uniswap and then jual. Okay, so macam mana? Kita tekan dekat market. Okay, kita search Uni. Okay, akan ada banyak Uni. Okay, pastikan kita berada di bahagian spot. Okay, and then kita pilih Uni/USDT. Pilih yang ni, Uni/USDT, tekan. Okay, and then kita tekan buy. Pastikan yang ni, okay, kita ambil market, bukan limit tapi kita ambil market. Okay, and then total USDT yang kita nak beli, contoh saya nak beli dalam 800 USDT. Okay, so kita beli buy Uni. Okay, settle. So asset kita tekan ke asset, kita dah ada 800 USDT dalam bentuk coin Uniswap. Okay, jadi bila kita dah beli coin Uni ni, apa benda kita kena buat? Okay, kita kena transfer ke Harta. Jadi macam mana? Kita tekan send, tekan on chain withdraw, and then kita tekan Uni, okay, coin tadi, and then okay, ni just ignore saja. And then address ni kita nak ambil dekat mana? Kita buka dekat Harta, kita tekan wallet, okay, kita search Uni. Okay, tekan Uniswap ni. Okay, and then kita tekan receive. Okay, and then pastikan kita ambil network BNB Smart Chain BIP20. Okay, tekan next. Okay, and then dia akan keluarkan QR and wallet address. Okay, kita copy wallet address ni, kita copy, and then kita buka Binance, kita pastekan. Okay, pastikan wallet addressnya betul, hujung dia BDA. Okay, betul. Okay, network kita ambil BIP20, BNB Smart Chain ni lah. Okay, and then sama tak BNB Smart Chain? Okay, ni sama. Okay, and then kalau kita tengok kat sini, minimum deposit 0.1 Uni. Okay, jadi pastikan kalau kita nak deposit, pastikan dia melebihi 0.1 Uni. Kalau kurang, dia tak masuk. Okay, jadi kat sini kita tekan je max. Okay, sebab kita nak kita dah beli 800 USD and kita pun nak transfer 800 USD dalam bentuk Uni. And then kita tekan withdraw, tekan confirm. Okay, dia tengah transfer, kita pergi back. Okay, kita tekan lah dekat sini nak tengok transaction dia. Okay, and then tekan withdrawal. Okay, kita tengok dia tengah processing tu. So kita just tunggu saja sampailah masuk dekat Harta. Okay, setelah beberapa minit, okay, kita tekan dekat sini, kita tekan receive crypto. Dah masuk dah coin Uniswap kita ni. Okay, 113.72. Okay, bila dah masuk dah coin Uniswap ni, anda perlu jual coin Uniswap ni jadi MYR. Okay, ada dua cara. First cara, anda boleh tekan sell dekat sini. Okay, instant sell, tekan max. Ataupun saya suggest pergi dekat trade. Okay, sebab bila kita pergi dekat trade, fees dia lagi murah berbanding dengan instant buy. Macam buy dengan sell ni. Okay, sebab tu cara deposit saya ajar pakai trade. Okay, tapi kalau in case kalau tak cukup amount, barulah pakai yang instant buy or sell ni. Yang saya tunjuk tadi. Yang ni dengan ni. Okay, jadi kita pergi dekat trade, kita search coin Uni. Okay, UNI.
Okay, ada Uni MYR, kita tekan. And then limit ni kita ubah ke market. Kita pilih sell pula. Okay, sebab kita nak jual. Sell, kita jual 100%. Okay, and then kita tekan sell Uni, tekan proceed. Okay, dah proceed dah. Pergi kat wallet. Okay. Kalau dia tak masuk, kita just refresh lah ataupun kita tutup, buka balik. Okay, tutup buka balik. Okay, dah masuk dah. Jadi kita dah ada dah dalam RM3,300 something like that. Okay, dalam 800 USD lah. Okay, bila dah jadi MYR, macam mana kita nak masuk dalam bank? Okay, kita tekan dekat sini, fiat ni, tekan. And then kita tekan withdraw. Okay, bagi first time user, anda perlu letak account bank anda. Okay, and then macam saya pernah bagi tahu sebelum ni, pastikan ini account bank personal anda. Kalau anda register harta pakai nama anda, account bank pun perlu atas nama anda, bukan nama company ataupun nama orang lain. Okay, and then pastikan anda dah settle 2FA, authenticator, email ataupun passcode. Okay, jadi kita tekan add new bank details. Okay, kita select bank. Kat sini anda boleh pilih mana-mana bank yang anda pakai. Okay, cuma situasi saya saja nak withdraw dekat Tashengo. Okay, e-wallet pun anda pun boleh withdraw masuk e-wallet. Okay, jadi kat sini ada Tashengo e-wallet. Okay, okay, and then letak account number. Okay, so kalau macam contoh anda pakai Maybank ke CIMB ke, anda boleh letak nombor account bank anda lah. Kalau Tashengo pun ada account bank number Tashengo kat. Dia bukan number phone, dia account bank number Tashengo. Letak account number bank kita, kita tekan submit. Okay, lepas tu dia akan appear bank kita dekat sini. Lepas tu kita tekan bank kita ni. Okay, and then kita letak berapa amount kita nak withdraw masuk bank kita. Okay, kalau macam saya nak withdraw semua, saya tekan je max. Okay, and then saya tekan next. Dia akan ada fees 50 sen setiap kali kalau kita nak withdraw masuk bank kita. Okay, next kita tekan verify. Jadi kita settlekan 2FA kita. Okay, passkey. And then authenticator app. Okay, dia tengah pending. Okay, kita tekan done. And then dekat sini deposit fiat ni kita tekan. Kita pergi ke withdraw fiat. Okay, jadi dia tengah pending dalam RM3,344. Okay, nanti kita akan dapat notification. Okay, kita tengok berapa minit dia masuk. Okay, biasa sekejap ya. Kadang tak sampai seminit 2 minit. Okay, dah masuk dah. Okay, jadi kalau kita tengok, okay, dah masuk dah RM3,344.55. Okay, so inilah dia amount yang kita dah dapat. Okay, jadi itulah cara macam mana kita nak withdraw USDT daripada Binance masuk ke Harta and then jadikan dia cash. Okay, kalau anda ada Harta Global, mudah sikit. Cuma untuk pengguna baru, dia tak ada Harta Global. So, saya terpaksa untuk gunakan cara macam ni. Kena libatkan Binance sekali. Okay? So, itulah dia. Okay. Assalamualaikum.